Lea Sophia Fia Lea Susha
soa foi sua matu ene matu foi atu ei matua mas foi fanau ya pela bona asisila sanga i rana vai na rua na matu vai na rua nei matua ma whanau ia e sa mata mai whanau i lato koito tusi pe riri e lato mai isi session i rua tano ako e rua na maenga e no kumarai momo vai na rua nei ia ole kalame o por kalame mai tonu le e whakasa en se trust tu whatasinga leo e whakasa u mai New Zealand tu New Zealand leo se meo o warusipu mei leo whai e whakasa e to New Zealand mai mata mai o Hilani ki e pa ia i mutako na hawha inga nao e whakasa po lotu e whakasa o to New Zealand so mai numero lava o la le fakasa tono dei ya fu le atato Wellington ye dua tato ku lenga ia le spu lenga le south fitula to lot ku lenga tato spu mal dua tato so 19 jeje sie tono Wellington e ato io lalo di south o scutasi o rotula ia salu ai na tu scutasi io da rest le up north ia Kilani ma Mantau so por kalamera le mai e che por kalamera tato e te uma na tua tato que nos cuida por kalamera di se por kalamera tato kalamera ale fakasa en se trust wa fai mai rotuna pe no fe Vamos por montu, lalo teta inga ale autoina, lalo teta inga autoina. So, kule port le ale trust, digo por kalame au mai, mani trust. Lalo matu inga, lalo le umbrella ale autoina. Mawa fatu tuli, tatu ndanga wenga, yo la lo south, e isto ina tuua, ya. Madalwe le ato ya le isto ina fale si tanga wema fito ina la ina lo ilma ua tato man ua le skutas ila le kuot le amato le ningal por kalame so por kalame la por kalame e whakasa se trust ai se por kalame tato ona tu whatasi leo au rotu e vapse plus ia na tofi veleo au lotu e ia por kalame le tano a ele tano a ko uma le vapse fu o lotu ne o tato na le tou au lotu o tato tanga wema mate e spring ha ben ona au lotu le foi por kalame le tano a ia ona vai pena se fu fa e io tano a ko vai le tatuna le vai o e tomu ia la pe no o to tele ao majority ao mai Kilani wa to tele ngata sala e gai al ningo por kalame watu ile por kalame ia pela wa we fu o desa foi ele se veia preferável. É o sonho. Ele é leque aí, para como ele meu tomato, ele é que está tu faz não meu tomato. Ele ngata ele a oina fale malo. Fale a oina foi tomo louco. O ila le tu pode fazer tu. Ele o lava le a oina tomo louco. Ele ana wa apa tu yole louco. E fakasa toso mai por kalame malo si yo fatasi no lotu asu atu neile
e se vele na fai tono ao. Tamaiti Pasifika sili na whale tonu le ola i tō. O tamaiti le o ni loto. Mau mai o tō. Tamaiti le o muna e misi a toa lisi vaenga leo leo langa le tamaiti. Luna o langa tuku ai niusi. E le ese loto ia. Ai whakatai ati o tō le tō te maua si vaenga le loto. Ue na le ato o tō mai leo mai le loto. Ala e ngā mwoku wa o o. Ma leo mai le loto. Ai nane o te ele au ino tō. Ele o manatu mātou tō au ina whare mālo, whare pōksana. E manatu le lotu. Ele au ino tō le tu whare ngāma. Ele au tō mwhairo mātou. E whaile le pōkala mere no whai mua tā aku mō mua. E alanga leua. O tū whātasi te tono o koe luai o sā mua. Tara noa sā mua e ako ia whai o. Oi ako. Tonga. Tonga le, tonga ia. Pangimo. Pangimo. Sa boa le tala noa. Tō. A le upu. Tonga le upu. Apo le. Pasoa. Tala noa mai. Kusala upu le tala noa. Mai apo. Tala noa sa boa e apo tonga. Tala noa. Tala noa life in between parents and Mela le tau tano a. Tala noa tu tamama tina, tala noa me utu whanau. I keise sina i e rua. E le ngata i le au ina wha poksala. E mana au via e qualifying teacher. A le qualifying teacher, wele mana i matu. O tangata i rungo wa oka pau runga. Mo polisi. Nanga ese ale a o ngā mata. Ese le o ngā primary school. Ese intermediate school. Ese le high school. O le high school nā lea tino i mato. E o mai ele qualified teacher. E ngā nue ia le saim lea. Pa potsala. General knowledge. A le mea lea lea mala au ai a tale mitaki ma mai e miko. E o mai la ua. E mai le knowledge pa religious knowledge. Oh, that's in the general knowledge. Religious knowledge. Uspaia. Oh, my love, told him. I'll do all that. Yeah, Taulana, the lady to Spaia, the Mamantina, in the Leifulana, and a Popsan love, and now and never to my house staff. 9 o'clock. Sunday morning is what? Is Sunday school. Ustale 9 o'clock on Sunday, 9 o'clock at the primary school. They took to here. And they were there Monday to Friday, night, Saturday, Sunday. But I didn't leave myself in the house. That's Sunday school. They were just Sunday school. You'll find where I told now Talnoa. If you have a noise, Talanoa, you do Matu, Nalo, Bainga, or Tato Matu, Tatoai. Hardly never, you can tell what you find out. You tell what to far by Shao. See, they're not what a material. I am able to hear it among tonight. Ele manatu mai mei ki tau mai ele education to tatu aoma ole me fole na te go popo sa tala noa ya popo mele ya noe to educate tatu matua tatu matua le lava sia noe au me tatu nga popo sala au le popo e tatu fana. Nang ada orang tu bagai le foto mereka, mereka tu foto ya tato. Ya tato ini mana orang bela? Ini mana orang Filipina? Siapa ngapa ini le mereka? This is the what? This is the what? Kau ngapa power Filipina ya? Tapi na, ini apa? Ya, this is the what? This is the you? Ya. People feel none nama to Yasu. You and me and Bobby McKee. Why Bobby McKee?
voices of him aquí. Estamos fishing meu, eu não tenho. Então, não vou him aqui, eu vai ligar eu que o alemão aqui. That's me and you and Bobby McGee, eu should visit Bobby McGee, assim, vai estar todo. Malama meio boa, oh, mas meio tempo. Meio tempo. Já, le tá o ao le por calambre a ao referee. La folia, não vi. Vai o calo, mas tua mata ela folia ya. Mas tua lá, só se tá longa. Itu dia cungil la folia. Malah apa ini ya ini? Ya, karena apa ini tak perlu kalami fau, masih tu bela furina. Abi umai alfa, lu nggak ada. Abi ya tu bel margo, abi alfa. Ya dah orang tu dia tu bel alfa, masih namanya sih betul kok. Aku umai alfa, lu nggak ada. Abi mana di siapa boleh nak oleh perkara. Ibu punya apa doa, ibu sini sedih ni boleh awak, dan cina ini oleh awak. Ada pakai kita tu perkara itu mai matu pe mata tu dia. Ibu tahu, ibu sedih mai perkara. Ia arti ibu dah awak buat itu mata tu. Ini mula statu. Ibu mula berdoa, kau ini statu. Ia dah mau sedih dia siapa. Tahu perkara. Marco para me moile motor mago fa ya na foto fa le nga ole asolane penga se introduction motato ya lela amata tarantaki nei ko kalame motato ya amata ka ko ole au ngai na le di maia se di mai tula vai ko ole di mai tula e le fa vai tasi leso kasi de tuna de la ko vai de leso sa vai mo vai ka ya mai de tuna ya termina e pure tato la ko tapo de tuna ya mu ko tuna ko la me tato ko karam ya me tawo yo to mai fa tino fa mo mo wana le tino mai tamato se ko karam me a si euro de mo la no tato. Ya, eu mata tu reading, eu sei, mata tu tanu apa. Ya, makan dah, dia le, kalau mai no fancy mai, baik. Ya, saya umma ya, mau asyik apa, lami ya. Dia ni, macam apa, kita kau kapal ni lah, suka apa? Baru suka Era waktu saya minta ya, aku rasa kasih tato ya dari orang ya, semua terbincang, semua berdoa. Pasti umur pokalamnya portal. Sama mengalir ya. Oh, kerana semua tu ya. Satu tema perangama, ya boleh buat satu lagi satu pokalan ini bersama. Ya le part 2, le part 2 le estar no aku menito sama. Oleh macam 5 foi mai tui, malam foi di bahenga satu pokalan. Ya ona mi rota tu se esse something foi is really dear to me. Kau bayi aku, mai aku ya pada ayah itu. Yang ini pengen tadi kita. Itu perkampungan. We got our media crew.
malu atu yo wa yo le ono le wale ya wa bale sunga ya riku ya wa ye ma ma so se ne a si ma ya to ina te ya ma ko so me pa na no le ya ole si si le malu mai sa no ako lua ke so ma to ole ya sai ya ole pa o tenga ino ma sua ina ia na ko malama i me o tuku ya onga e ole me kani me mo ole ole NCEA ofisili e tau na ofisili e tua i whai a onga ole so soani alo ka whānau i ala tau Filipininga ole sa i ngā ngā renga mori mo mana ole so soani alo ka whānau i ala tau Filipininga mo ala tau mata upu e awe ole a onga o se awa noa fo i o mai ai whai a onga whakitoa e te so soani alo ka whānau i ala tau mea onga yo le awa nama whamoe world for kalame nei ia ole portalame veo na sa promesa mai ni manga yasu wa fa o ta o ko se foro just need to know ta o pe na le ole le wa mata yasu ne ia ole na sa no mai ta ta ko le fa o ma tu ia wo se foro ma tu fa na ia pe si le fo le ka ta e o ba ki ta tu ni vera o tai ni fa ia ne portalame a mata mai ya se tema i wa fe wo se pa le do sa ni se ne se ia o ia te riva wa fe wo se na to ia la ta to fa ta ni ma sina un mundial ko kala mo wa fe le apila wa fe wo se na to tano ako ma tua ma fa na ia se sila mai au fa i ta o e se fulu ta o mo ma tua e o ta o na pe o introduction to tano ako ia le la ia fa ia te tai ni nei lona lua parents choice e mo sila ia le o a mata ta to ko kala mi ia ai let's see mo ole me te na ko ka me la la atino e tala ya so ne no na o pa awai mai su ngai pa ya o ma for the total career and vocation pathways fast that skills in time management LIMO and CEA also literacy into university value school reporting and parent interview even subject choice and concepting the follow parents choice ia ese follow ko ta o mo alu fa na eu lewa umona ole tato kokala mi amata mai lava i alu mana ole i lalo ia o hata ita ise yo mai tu ni sike ni sto ia lawa o mo fa so ta yesu mai ya yo sa mo ta ba o fa ya o mai ia la tu spas ia lawa o mo fa so ta ia ole ti ole su fa ya o ya ta pauna la fe ngai ma tato fa na witi ia o fa ta ita ole su mai ya is a better food o yo la fe ngai ma alu fa na le primary school ia sungai Victoria ia era la su mai ya so le oia na le atia ngai ma alu fa na le secondary school Lewa me tati o le subject leo kia kata no foi netulare kia ia le tati topic mo tati o netulare kia so netula ia o pisini ia o le o stapo sikuhiki foi ku le ku kumato le ku whanau so a discussion foi e ka poku i pisini ia what is mental health to you? What are the types of mental health sicknesses? What are the solutions to solve mental health between you as a parent and your children? Yeah. So, a recent boy there, they come by according to Royal Australia New Zealand College of Psychologists, in 2012 to 2019, increase of mental well-being among Pacific youth. Okay, 14% to 29%. Akako ba'ile sa ka pie graph, it's 100%. Okay, for isi koi akumuri nga ka 29% is quite high. Mafua mai
discrimination, o e whai longa tangata, racism, whai longa langu, historical events, like John Ray. Sa whai mako o rea leo lisi po la suru. I whai la unga tama. I heard the experience that Tama went through about close to being deported back to Samoa. That was the time of the Dawn Rape era. So that brought trauma, a lot of mental health, a lot of anger, a lot of fighting. Pacific people living out there faces these challenges, such as poverty, poor housing, poor health literacy. Impact ratio poor maro ina o tangata kiswita. Other factors impact e kato. Poor maro ina o tangata. Cost of living, tangata le suifuama, o tamatao le suifuama, sorry. Ilei loa tangata pasifika. O e sa ili ke soslani mo o nangas isi. Right, tupu foi a pita o le mafo pau ona o ma pau tanga tonua ina le va o matua o whanau. Especially suicide. O te whaitete ka noa nei tau, but it needs to be heard. Pai ngā mawhau te kure le ola. I need to give this to you, to her. Awai, ia kei minga koke masoa, communicate. Wale asi foi te solution foi. Esse vicini. Going once, going twice. So all of you, now tato vai grupo. Oi. Melana e si fai de carro. O valor. Mas bem cá como muito bem para Shift down. Terrible. T-E-R. Or being put down by your friends.
Once a week. Once a week. Once a week. Saria, ask every week on Sunday night before the week where we, you know, Paşhane var mı? if I saw a money find out that Open space. Yes. Just the kids taking it. The kids can run this one. So they can feel Like be a part of it. Not too worried. Just break. Just break. Break. Take a break.
whare o ka. E ewa, wara kua la wani o ka. Mo te sa, me fi kongo le loko le. E ma ka. Ma mea ka se te mo. Mi mai o so. E ka piola i kongo le. E ka re ka le si. A me kupu le se ai. O kui si ai. Ai ola nga. If you went by it, and so I want to say, go ahead and come in. O mātua, e o tama whai e tasi a leu koi mental health mō whānau. Ina ia marama whui lātou, na wā tengi kā koi, tau kisi li aku ni kisi. So there's depression, anxiety, what else? Stress. So our first group from today to present, Team Green. What is mental health? Our topic was depression. Depression can be being sad, crying. It's a mental sickness. Mental sickness. And the solution for that, being open, talking to your parents, praying, expressing your feelings, and doing what you love. As you see mātua, the Métis, any Christians? There must be nothing. That's team or team mental health. 5 stars. Our topic is anxiety. When you're too worried, when you don't study for your test. And next is nervous when you are presenting your work to the class. And living in an unhealthy environment, friends that are bad influence. So our solutions to the anxiety is ask and talk to your teacher if you don't understand, and there are homeworks and assignments. Not too worried, take a deep breath, take a break, get some fresh air, or pray. Talk to your parents or someone you trust. And living in a healthy environment, find good friends, the ones that would drive you to good things. To do good things, sorry. Parents stopping us from things we love to do, math, getting worried, assignments, exams, school in general, and subjects, sports, siblings, friends,
enemies, bullies, and work plus study. Ole mako so hoshine halu. Take a break by the social media. You know, I say me up point out. Kana moi no makua. Talk to someone, talk to your teachers, asking for help, get fresh air. You know, they around doing things you like. Don't go out with your friends. Friends out. Focus on yourself. You know, ice bath. Yo, this guy killer way of ballishes. Basing ka ele may marurua. Yeah, but kailangan may team kanona. Ora fisiri. Kaire ai vai maruru mai ngarai. Okono ka ele may maruru. Ingo pena go. Ingo may mabay sino tia. So, once in Putin, il parlons à la tournée. The voice needs to be heard. So, c'est clair, rien que mieux que vérifier pour your thing here, but sometimes we like to listen up. Yeah, that's a very important that's a group there. That's a Tama, Padangama. Amiki. Good afternoon, yeah. Mofimbo, yeah. Kama kwa ngelo. Yeah, nako kurukule munda kasi. Ngai mako fisile ko. Ngai ya fisile mo. Mental health. Yeah, wait. What does mental health to you? Yeah, like mental health. Well, if we're going to make up mental health, and there was a support worker or the card school aqui, vai support worker, mas my money. So aquele abuse, mas bem abuse nem yeah. Como ko asa ia na ko focus ole unwell sickness. The sadness, stability, not stable, by Kingo, body's weak, pressure in everyday life. Either you are panic or you are what are the types of mental health sicknesses? That's why in our mental health sickness today, depression, anxiety, bipolar, addiction, example, alcohol and drugs, how do you say this? Dementia, your family members, as an example. PTSD, trauma. So, when you see types of sickness there, and the number one sickness, suicidal. Number one, lawyer came in for you. If we're suicidal thoughts, be honest. I don't control your solutions like here. For money, doctors. Medication, sort counseling, personal, with a couple, whatever, community,
the Ainga family, church family, so support, kalamoa, communicate, shared activities, shared activities here, because it was between a parent and a child, so that's one of the things. Ask, receive, question, and teach them how to use social media. Number one, social media is TikTok, Instagram, Facebook. Teach social media. What they're doing on their phones, their device. They don't put it online, they pretend for another or kamekiki, just kamekiki. They kill them and I came but yeah, Mako, or Mako team, yeah, camera. Thank you. Kia ora, tauwha. So our group is, we are number 1, the A team. We are the A team. What is mental health to our A team? Anything to do with your mind, emotions. We have financial stress, love life, depression, anxieties, drugs. We've mixed number 2, what are the types of mental health? So that includes emotion stress, come down here, drugs, neglect, too much for our lovey in church and families, our relationship with God, and we've got makamuhi at the bottom. So we googled what mental health is in our language. Soifua maloloina ale mawhawha. That's what we found. Number 3, so our solutions. One of our main was mafuko male atua ile satawa. So that's our main. Communication, keeping it like honest and open. Understanding our the way our kids think now in our modern day. Like kids are thinking different. A lot of them are sneaking around with stuff. Speaking from experience now. Family priorities. So making sure we have like a once a week check-in with our kids, with parents. So she had an idea of having the kids run like a meeting with our parents after Sunday Komari or something that they can run to let us know what's going on with him and their mental health. Psychological trauma is one thing. I think naming why we're in this dark grey cloud of mental health. I think being diagnosed with health problems, mental health is stigmatized. Cultural and Christianity. Having kids run the meetings and having a safe space for kids. Having a safe space in your house where your kids can just be whatever, do whatever. I love
au sina mea au te pia whaasoa atu mo te. O awhi whawhita uli I rauranga. Tā hoa sio whaasoa. Tātou whanau, nei whawhita uli tā rātou o rao. Kore le maramarama le language, o le tula foi lātou o, tātou mātua, tātou maruenga, whisi iai, whāsoa mai, wā mai rao, how is school, o I ngā ke I loa ai, rei, sao mea ni mō, soi fō tātou whanau, tonu leo, orisi foi communicate. Tāo foi the communication. E whapārani, okay communication, no fu. Tāo communication. Ako ke vai whangau le karamoa, is something happening there. It's meant to happen. If they're not sincere to you, there's something happening to you. Whether it's positive or negative, you need to ask. How are you? How are you? Simple as that. How are you? How is school? What did you do at school? What did you do at school? Yeah, and lastly there. But tātou mātua mawhana, seek help. Ask questions. Don't be scared to ask questions. O ka kou lea, ka kou, o ka ngaka le society, with the community people. I'm here also, if I see your kids on the streets, I may ask them, what are you doing here? My own family. The parents could be looking for you. If I pay up for your going, we share, we look after each other, our goal is a community. Yeah? I'm going to go to the hotel, the Suma Tuila, and so that will mark 2 and find out that will allow me to learn death, my world for faith. Has to be a church, you start to Olam, I want that to do community area to share for look. What I share with it, they can't share my tattoo or a pen move. And then I need to be out. I like to be out. No to see I will offer. They know man I want to come to Lamay Fire to the film machine and to find out. They like a Pia Manette quality. I like to Aru Mori. Or you're Tangataro. While you are Tangataro.
Ang piyata ka tayo, kaya kung kawin kumaya ko, pwede mo kakaingay siya wala mapalyan. Ay, ang titalo ko ito matalo. Roto ko lang ta. Ito ay Michael Jones. Yan wala Michael Jones, italo siya sa isa. Na meron ko nung natuwa ang meron ko na sa. Tao ay Michael Jones, nung natuwa na sa. Jadi tao. At kung muna nung tao, taalo ko pa na ulit ito. Ako tayo nung taalo ko ulit ito. Ay, fay ko firmaro si Manu. Dia se professor de total. Dia se professor. Kita baralho itu. Naro lari nila masopa. Dia pergi dia lari ir como ele ele na eu acho tampa wa. Eu vi na que com uma coisa ele não por lá capi. Ele por sopa por lá capi ele dia. Dia se professor de Mede di long dei puri, deve vicino sia ya na life la una via. Come fa famiglia ci lo è ma share a fitau, ci fa una siliana, la noa. Noa pe pau, la tu ta te ro, tamu ta la noa. Kita no, wa ta ngatan. Kaya wala ba, patso kung bay, patara wala ba, mabalo fiyo mo ko ida, la ba yung tiga, patso fiyo, mabalo beay, tinang ba yung tutong, uli, katala ko fiyo kan mo, araw mo balik mo, yung may umuwi na, sige, aga, question niyo din na fiyo, sabi na bay, yash, wala po ni. Voy a sofá y digo biar bayar.